pastor batei jatuan dauno darwa ande ingatan sihura dan nining restuti baru faunda kaliku sefefu ia daa ya aga satuan dauno ande bamasyarakat ke jatuama pastor ena olade khana sakramen pangowalu bala resmi ke gei wangobalura ande no arame no iborode fahu ira irege no songa la anirege bano hasara dedera babane sakramen pangowalu berda fau faide ide de ma ando ke jatuama pastor ena faema khana sakramen pangowalu simane gei baka ba gereja Katolik di Amoni Kina pau kita dari sinome pihak gereja ialah pau musuh yang pasal Kristus pada gereja Katolik di Amoni tema kami sedang dalam maluan pada bamahe kita bawangan pemain sakramen pengawal simane baka mahal gereja Katolik berada kau ita babangan Yami iratan khusus yang masih secara khusus kedua mempelai ingatan dan diri yang masih soaya pangbalus deroniha bano kili banua zoruto mealua halua pambanua kana sobe bagot talwara Yesus Maria baira ni faham fiasurane no sambua kamu sodede ia daa datang musuh dededa babangan sama gede si fau ira tali pisada anes darua sedena mamai hage osidede baba malua pengambatus Paina senangi alita si berkona si baik data anda mengepa boreda Dua si baik boreku bagi ratira bahe hede baga mata bahe gaya prosnya kolas Sindu pasal si baik berada Santa Maria Allah Islam berkenan baik yang menghadiri kami dia bisa kezoaya Yai agasita dari talo balangi silang berfabu Yai pape horoda bayai pasawita bawa auri silang aiku
Eswaya mandeke ya faigi datalif sema sidaruan ingatan sihura bandini restuti waru ke waru masyarakat ma patambai irege ihate rasoi bala fauri ke misteri mau masih ya baka bapa awira seromau lema malu rasoi bang obege simana gangan doa ma ipai makwiso swaya ya aga amin.
ia fau kami zoaya turia somo sodada ke Yesus ya iso ni surah Yohane bangalu sitelu so balewa bakana ba Galilea ba so nina Yesu ba dai bala kauni gei Yesu ava ni fahania ba balewa anda ba meno i animai ahori nagu uhete nina Yesu kenia no ahori keranagu ite malinia Yesu hadia kai kenia ke gu alawe lo ina ke gu nasa imane inania kena sohalewa gofu hadia ia niwa ania kami mi o so bada rumbi nahanidana sino menai ke babanasa moloa makoi tani Yahudi ero samba rumbi tola mufo waluna fulu ma otuliter idana imani Yesu kena sohana ada mi fenui rumbi anda forma idana bala fo irugi afun imani kera Yesu mi so saai bami ohe kezatua zomabaya haliu bala ohe itanda ni dana anda sinoto bali agu anda satua zomabaya haliu bala aboto bata tenia hemoroi nagu anda bala ilasa so haliu anda sana udana anda ikau ni zamobalu imane situalania aku si sehi mube si offer bana no iberega abu sondatome avena mube nagu sambesehi baya uge no ire nagu si sehi irugi ia daa bakana badana Galilea ilau da Yesus bertatanda anda baba romae la kheminia Bama mati kenia dan fahalnia ada. Si mana dunia semua saudara kezoaya ina Yesu Keriso. Le farei zi fatal fusus le farei zino hasaratede le farei gei zino fasasi babaurira va fomalo wasiena ber le farei ira baba osodede baba abu dede ira talifusa ni masih wakazoaya da asibai ni fonodongo da badaromali bege mankhande so sambua malewa ba so nina Yesu pada so ke Yesu no ohenda di fahania asa sela so mohon no moira pada hadia khura pada ternyata ina Yesu fatalifu seira bahasa malua so hubungan famili malawa ya ama khaitar ada bawa ya orang sekarang mau saudara bermi ama khaitar menina Yesus menina Yesus lakau ni kau la undra ada ni kau ni kau niwa undra labe kera undra labe undra Yesus i ohe kau tadi fahnya menina ba undra hata kenu hanya le faraira fau ira baba o saudara fau ira baba o bulo fau ira baba saradada kerata sera sama dua fanguan ama ina ni wasiya berkesuaya bahwa ada faraira kerata sera me ahata ira kerata sera lalu lifuga ke ira tali sera ada zalua fahatu
bahasa Indonesia ialah persahabatan. Le'aitu zinali wa atalifu serta, le'aitu zinali wa umusudega, le'aitu zinali bazi mateo baba zawito awito. Lain hana faumala kauni nawera lefarira. Umusudega ba wa abudega faum. Lefarira. Ada orang kira ba? Wale. Natagi lagi yang televisi. Salah satu masa waktu bahwa balewa bahasa Yahudi yaitu dalam famuloi kata difuse inal ya iras kata difuse lefaroi bahasa dan tujuan pertama orang bani Yahudi pahiza mela ura Yesu meso Yesu wadae fangowalu sitomali fangalulah kami baba aniha pasara ke bawah aniha itu Yesu ideia wa mosi meso tradong tuta di desima ha Yesu ay tala wa kay fa ma sosho nagumuwi di boya tradong lima bulu ni la di mora la hale malo sai la ba ka hori la hale hori ya mana bi makam ya salah so di bumi apa suri fa ayya sebuah ba ka na abot ay faham lagi bodoh ya kata tidak terlalu lagi terlalu halu terlalu tulis sana itu kan nosi apa kowe nak itu kowe dia sehingga apa kata pakisa bahwa akan dibuat sebenarnya sosama sana kota Maria dalam istilah hebat Maria iila haria zokuna kena Maria iila wow